Angibingelele egameni lenkosi yethu uJesu. uPholoba lo umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ebandleni iTrue Vine Bible Church eNtanda eMaqandeni. Ngiyabingelela kubona bonke abantu bakaNkulunkulu ey'ndaweni zonke la khona umbuka ukhona. Ngiyakubingelela ngegama likaJesu. Namhlanje ke umhla ka-25 Disemba unyaka u-2022. Ngifisa ukushare lo myalezo nawe namhlanje ukufishane. Ngiyakholwa futhi uNkulunkulu uzongisiza ukuthi ngibe short ekutheni ngikushare. Lolu suku ke usuku oludume umhlaba wonke ukuthi usuku lokuzalwa kukaJesu. Angikho ke kulokhu kokuthi ilona noma akukho yini ngoba ama-theories maningi akhona futhi siyazi ke kodwa ukuthi ke uJesu akazalwanga ngomhla ka-25 Disemba. Maningi ke ama-teachings akhona ney'ningi izinto eziyimfihlo ey'khona kubantu abangamkholwa uNkulunkulu abakholwa ukuthi usuku representa lokho. But into ebalulekile nengicathi ubuhle kuthina kakhulukazi esikholwayo ile yokuthi uma iqhakambiswa indaba kaJesu ngalolu suku kubalulekile ukuthi silisebenzise leli thuba ukushare nabantu ukubaluleka kokwazi ukuthi uJesu kahle kahle wenzeni, ngoba uma singase sibe straight nje akukho umqoka kakhulu ngalokho ukuthi uJesu uzalwa nini uthina. Into emqoka kakhulu ukuthi ukuzalwa kaJesu kufike kwasenzela ini nokuthi ukufika kaJesu bekuchaza ukuthini, kwakuyisiphi isizathu esidala ukuthi uJesu afike. So asibukeni lokho kafushane. Indaba yami lapha ekutheni namhlanje kungani uJesu kwakufanele afike emhlabeni, kwakade kwenzakaleni. Now uma ke sifunda izwi kaNkulunkulu sihlehla nalo siya ekuqaleni kwincwadi eyiqala okuyincwadi kaGenesis, uyathola izwi kaNkulunkulu likhuluma ngokuthi umuntu number 1 wadalwa uNkulunkulu wavela kuNkulunkulu. Wonke nje umuntu okhona, either India, umlungu, umuntu omnyama, whatever race ekhona, sonke sadalwa uNkulunkulu sivela kuNkulunkulu. Mangabe ufunde iBhayibheli ke kakhulukazi iGenesis, umlando wabantu uyawuthola khona nokuhlukana kwezizwe lisho njalo sikaNkulunkulu mawufunda indaba of Genesis kwincwadi eyiqala. So namhlanje ke kodwa ke into eyifocus kumina kakhulu ileyo ukuthi lolu suku lubaluleke ngani kuthina as amakholwa nabo bonke abantu in general. Engicabanga ukuthi kubaluleke mhlawumbe bakucaphune lokuthi into ebalulekile ngalolu suku umsebenzi uJesu afike wasenzela wona. Now asibukeni ke ukuthi kwenzakalani in the times then now kuze kuphoqelele ukuthi uJesu akafiki. Uma ufunda incwadi kaGenesis chapter number 2 wakhona lithi sikaNkulunkulu, uNkulunkulu wadala umuntu. Mangabe emdala umuntu wamtshala ensimini ekuthiwa i-Eden. Kule nsimi uNkulunkulu wabeka khona yonke into umuntu azoyidinga ewukudla ukuthi akwazi ukuthi aphile. Lithi sikaNkulunkulu le nsimi ke wayibekele nje ukuthi ayicultivate ayigade. Then ke uma ngabe sebekelwe khona kwahamba kwafika ipoint la khona kubonakala ukuthi umuntu lo obekwe kule nsimi unesizungu. Njobe nesizungu nje kwathi uNkulunkulu akukho kuhleka ukuthi akahlale yedwa, uzomenzela umsizo njengaye amhlalise la. But before uNkulunkulu amenze umsizo amfikise, uNkulunkulu uthathe lo muntu okuthiwa uAdamu wambeka kule nsimi. Uma sembekile uNkulunkulu kule nsimi waseyamyala wathi Adamu ngadla yonke into ekhona kule nsimi, kodwa Adamu ungadli emthini. Let me read the word, asifundeni ivesi uNkulunkulu ayeleza ngalo uAdamu esembekile ensimini yase-Edeni kwincwadi kaGenesis chapter number 2 verse number 17 wakhona ufundeka kanje: kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa ukufa. Now izwi kaNkulunkulu lana uNkulunkulu uyambeka umuntu, mase eqedile ukumbeka uyamyala ukuthi akangadli emthini othize la ensimini ngoba uma eke wadla khona uzofa nokufa. Into yami ke isekuthenini ke mase eqedile ukuthi ambeke umuntu lapho, emva kalokho sengivela kule nto ade ngisho ekuqaleni ukuthi kwabonakala ukuthi akukho kuhle ukuthi ahlale yedwa. Mangabe sekubonakala ukuthi akukho kuhle ukuthi ahlale yedwa, then wasenzelwa owesifazane ukuthi akazomhlalisa ahlale naye abe umsizi kaNkulunkulu. Abashadisa-ke bababeka ensimini i-Eden, bahlala ke kule nsimi. Ngelilanga ke lithi kaNkulunkulu kunenyoka, elithi sikaNkulunkulu iyisilwane esinobuqili kunazo zonke izilwane ey'dalwa uNkulunkulu ayibeka emhlabeni. Now inyoka ke siyazi ukuthi masifunde ezweni kaNkulunkulu i-representation kaSathane. Lithi sikaNkulunkulu ke owesifazane ngelanga
wayekade eqondene nalomuthi noma eseduze nesihlahla uyabonakala ukhulumisana nenyoka, inyoka iyamlinga, then kwakusona isikhathi leso kwabantu bawele esonweni ngaso. Now lithi sikaNkulunkulu-ke inyoka yamlinga-ke owesifazane. Uma ngabe imlinga owesifazane, incwadi kaGenesisi uchapter number 3 uverse number 6 wakhona. Ngicela ukufunda khona siza ukuthi ithini. Lithi sikaNkulunkulu owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Lithi sikaNkulunkulu-ke la sifunda khona ukuthi uzokhuluma le ndaba after umuntu eselingiwe inyoka, wagcine udlile lo muthi. Mangabe udla-ke lo muthi lona, lithi sikaNkulunkulu badla nomkhwena wakhe u-Adamu, amehlo abo avuleka. Mangabe amehlo abo evuleka, fanele sikubambe futhi ukuthi akusikhona ukuthi uAdam noEva bebeyimpumputhe bengaboni, kodwa lithi sikaNkulunkulu la sifunda khona amehlo abo avuleke. Ngamanye amagama uAdam noEva khona amehlo abebekade benawo okwazi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Uma manje sebedle lo muthi-ke ekuthiwa bangawudli, kwavuleka amanye amehlo. Definitely makhona amehlo avulekayo lawa, kukhona amanye avalekayo. Now la mehlo-ke avulekayo manje, uma ngabe evuleka, izwi kaNkulunkulu lithi bayibona ukuthi abagqokile. Mabengabe beyibona ukuthi banqunu. Now lithi izwi kaNkulunkulu la esikade sifunda khona, bathe mangabe sebebona ukuthi ba-naked, then base bethatha iy'hlahla bayigqokisa bayibhoza. Enye into esiyitholayo mangabe sifunda le ndaba noma sifunda le ngxenye ye-chapter izwi kaNkulunkulu, siyathola ukuthi uNkulunkulu wayemvakashela umuntu kule ndawo, kule nsimi, wayefika uNkulunkulu ezomvakashela umuntu. But on this very day, bathe mangabe sebedlile ithi kaNkulunkulu bezwa ukuthi nanguNkulunkulu yezobavakashela, babaleka bayocasha. Bathe mangabe sebebalekile becashile kule nsimi ababeke kuyona, uNkulunkulu uyafika uyambheka, uyabuza ukuthi Adamu kuphi na. Mangabe uNkulunkulu ebuza ukuthi uAdam uphi, uAdam uthi ngizwe izwi lakho Nkosi, ngase ngiyasaba ngoba ngingembethe. Now uma eqeda ukusho njalo uNkulunkulu akalokhu eshona le nale, uthi uNkulunkulu udlile yini kulesi sihlahla engikuyaleza ukuba ungadli kusona. Nembala uAdam noEva-ke badla kulesi sihlahla. uAdam-ke mayesebuzwa nawe usekhomba unkosikazi, sekumakhomba khomana, but let's move on. Bathe mangabe sebedlile kulesi sihlahla bawela esonweni. Uma ngabe bewela esonweni, nansi into eyenzakalayo ebuhlungu la. Number 1, insima kade bebeke kuyona enawo yonke into abayidingayo bayakhishwa kuyona. Number 2, ubudlelwano obukade buyi-constant relationship uAdam abenalo, lithi kaNkulunkulu wayehla njalo ngokushona kwelanga ezomvakashela, yaqala nayo yalahleka. Enye yezinto eqalisekayo nevelayo la, uma ngabe ufunda uGenesis chapter number 3 uverse number 21 wakhona, uzothola lithi sikaNkulunkulu uAdam noEva bathe mangabe sebeyigqokisile amahlamvu uNkulunkulu wabakhumulisa wona. Then elesizulu-ke iBhayibheli alikuvezi indaba ephelele, livele lithi uNkulunkulu wabenzela iy'phuku wabagqokisa. Now leli gama elithi iy'phuku-ke esizulwini, isizulu-ke sesivasti kakhulu, omunye umuntu angeke azalazi until uzufunde i-English version, then you'll understand ukuthi uNkulunkulu wenzani kahle kahle. So i-English version-ke iveza ukuthi uNkulunkulu wabenzela ama-tunics from the skin of animals. Sithi uNkulunkulu wathatha isilwane wasibulala, wathatha isikhumba saso wabagqokisa, wabagamenta yena ngendlela ayibona i-proper, ngendlela kufanele bagqoke ngayo. But khona into ekufanele siyifunde-ke kulokhu ukuthi uNkulunkulu ukhombisa ukumthanda umuntu even esewelile esonweni, ngoba indlela ababade begqoke ngayo uNkulunkulu akayithandanga. Ungayithandi kwakhe le ndlela abagqoke ngayo, then he changed their garments, wabagqokisa ngendlela eproper eyibona uNkulunkulu if bafanele ukuthi mabagqokiswe ngayo. Then he clothed them ngesikhumba seselokundane sesilwane. Then that's how they were lokundane, they were clothed, bagqokiswa ngakhona. Now enye into-ke esibambayo la, uAdam number 1 balahlekelwa insimi, number 2 balahlekelwa ubudlelwano. Ekulahlekelweni kwabo ubudlelwano nabo ku-introduceka inkonzo yemhlatshelo, okuthi uma ngabe befuna ukuba in connection noma befuna ukusondela kuNkulunkulu, they need to make a sacrifice. Sikubona kuphi futhi lokho uma ngabe sebezele amadodana okuKhayini noAbela. Izwi kaNkulunkulu liyakuveza ukuthi uAdamu, uKhayini noAbela
baletha umhlatshelo kuNkulunkulu, but lithi kaNkulunkulu ukaKhayini awunaka uNkulunkulu wanaka ka-Abela ngoba ka-Abela kwakuwumhlatshelo welokhunjane wesilwane, futhi there was a blood sacrifice eyenzeka lapho. Wangawunaka okaKhayini, nakhona ungawunaki kwakhe, but angikho kulokho namhlanje. Ungawunaki kwakhe ukuthi uNkulunkulu wayesebafundisile because wayiqala lento eyenza ku-Adamu no-Eva yomhlatshelo. So abantu ba-introduceka kulento yomhlatshelo, but into-ke ebalulekile mhlawumbe kusummarize the whole story la ukuthi umuntu wawele esonweni, mangabe wele esonweni ubudlelwana yena nabo noNkulunkulu balahleka. uNkulunkulu-ke uyazwakala ukhuluma lamazwi ku-Adamu, ukhuluma ku-Eva, ukhuluma nasenyokeni, but my focus is gonna be owesifazane nenyoka. Uthi uNkulunkulu ku-Genesis chapter number 3 verse number 15 wakhona, ngizobeka ubutha phakathi kwembewu yakho nembewu yowesifazane, bese ethi imbewu yowesifazane izoshaya ikhanda lakho, bese kuthi wena ubese ubamba noma uluma isithende sayo. Now lana kune declaration of war between the kingdom of darkness and the kingdom of light. Uqala impi phakathi kombuso obumnyama nombuso wokukhanya. From that very day ke up until today kunempi eyasukayo phakathi kombuso obumnyama nombuso wokukhanya. uNkulunkulu uthi kunembewu ezofika ishaye ikhanda lika Satan. Ngamagama khona imbewu ezofika izodestroya ikhanda lika Satan. Siyazi ke in general ukuthi inyoka just a common snake, uma ufuna uqeda ngayo musha ikhanda la usuqedile ngayo, noma bekuthiwa inhlwathi noma bekuthiwa inhlobone enyoka, but makuyinyoka uma uke wadila nekhanda layo leyo nyoka leyo, noma kuthiwa inobungozi obungakanani kusuke sekuphelile ngayo. As much as inhlwathi inama-muscle muscular, but the moment udila nekhanda layo ama-muscles ayawasasizi ngalutho because the head has been destroyed. In other words, uNkulunkulu uthini la, uzofika umuntu ozoze zodestroya aqede nya uSathane. So mangabe summarize lesi story uyathola ke la ukuthi ke umuntu wawa kwakhona ubudlelwano obulahlekayo phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa manje uNkulunkulu ngoba yamthanda umuntu kwasekuphoqela ukuthi akube khona umuntu ozofika ezobuyisa ubudlelwano phakathi komuntu noNkulunkulu. Angabuyisa ubudlelwano kuphela bese futhi eqeda nya ngemsebenzi kaSathane. Inkohliso uSathane ayiletha njalo kumuntu afika aqede nya ngayo. Ilana ke songena khona ke manje kule portion okugcina isikhathi ukuthi uJesu wenzelani emhlabeni. Number 1, uJesu mangabe eze emhlabeni, isizathu sokuza kaJesu emhlabeni, uze uJesu emhlabeni ukuzoveza uthando likaNkulunkulu kwizoni. Uma ngabe ufunda izwi kaNkulunkulu kwincwadi esiyaziyo sonke, incwadi kaJohane chapter number 3 uverse number 16 wakhona uthi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba yilo nalowo okholwa yiyona angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Leli verse uJohane uyasibhalela, uyasikhombisa ukuthi la uNkulunkulu uyabathanda abantu ngale ndlela ukuthi uthatha indodana yakhe ezelwe iyodwa ukuthi ize emhlabeni izoba umnikelo ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi babuyelane noNkulunkulu. Number 2, uma ngabe sisafunda kuyona lento elinye verse, mawufunda incwadi yabaseRoma chapter number 5 verse number 8 wakhona uthi, kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Now lo muntu ke esikhuluma ngaye okuyena uJesu, ngoba ngisho ukuthi abantu abaningi lolusuku balisebenzisa ezusuku lokuzalwa kaJesu, into ebalekile efanele sinaka ukuthi uJesu ufike wasenzelani. Kuthi uNkulunkulu uPaul mangabe ebhalela ibandla laseRoma, uNkulunkulu wabonakalisa ukusithanda ngalokho ukuthi siseseyizoni uJesu wafika wenze njani, wasifela. So naye into ke futhi efanele sibambe le, number 1, uJesu uze ukuzobonakalisa uthando likaNkulunkulu kubantu abayizoni. Izoni ke obani? Ithina sintu sonke, ngoba uAdam noEva ukwela kwabesonweni zahaqa isono thina sonke. Uhaqa kwethi isono ke thina sonke ke, isono ke lesi kaNkulunkulu, inkokhelo yesono ingukufa. So kwakufanele kube khona umuntu ozofika azosifela ukuze isono sikhululwe kusona. Igazi lethu ke thina laba ne-DNA yesono ngoba ukhokho wethu oku-Adam no-Eva bangene esonweni, so igazi lethu lonke ke laba corrupt. Ingakho ukuzalwa kaJesu akufani nokwami nokwakho. Uma ngabe ufunda indaba yokuzalwa kaJesu uyazi ukuthi uJesu uzaleke kanjani. It was different from indlela esizalwa ngayo. Number 2, uJesu uzeleni emhlabeni na.
uze uJesu kuzoletha ukukhanya kulelizwe sihlala kulona elimnyama nelonakele kangaka. uJesu uzile ukuzosilethela ini ukukhanya. Mangabe ufunda izwi likaNkulunkulu uJohn chapter number 1, yamazi uJohani imessenger ekhulunywa ngayo kwincwadi kaMalaki, iyasitshela ukuthi kuzofika ukukhanya ezweni okungakaze kuze kubonakale, okubakhanyisela bonke abantu. Mawufunda incwadi kaJohani chapter number 1 ufunda verse number 6 kuya ku9, uthi uJohani mawufunda lapha ngisamarayza, ukukhanya lokuqinisile okwase kuzezweni, lokukhanya kuyabakhanyisela bonke abantu. In other words, lokukhanya makufika kuzofike kulethe light eyintweni besikade singaboni lutho, noma mhlambe kunezinto ezifihlakele ecashisekile khona, mhlambe sibambelele kuzona ezinye singazi ukuthi ziyobumnyama. Mayifika uJesu uzofika lethe ukukhanya sikwazi ukubona ukuthi kunobumnyama obukhona la. Now uthi ke uverse uchapter number 12 kaJohani uverse number 46 wakhona uthi ngicela ukufunda la, ngize ezweni ngingokukhanya ukuba yilona lowo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. uJesu uze ewukukhanya, ufika uzosikhanyisela ukuze singahlali ebumnyameni. Usho njalo uJohani mofunda chapter number 1 yakhumbula uthe lokukhanya uqinisile okuzezweni, and into enhle ngalokukhanya ukuthi kuyabakhanyisela bonke abantu. So if you come to this light, you will walk in the light, uzohamba ekhanyeni okunguyena uJesu. Number 3, uJesu uze ukuzoletha ubufakazi noma uzofakaza ngeqiniso. He has come to bear witness to the truth. Uzoba ufakazi weqiniso. Uma ngabe ufunda incwadi kaJohani chapter number 18 wakhona uverse number 37 wakhona uthi, asifundeni futhi khona, wayesethi uPilato kuye, kanti nokho uyinkosi na? uJesu waphendula wathi, usho khona ngiyinkosi. Ngaza ngizalelwe lokho, ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalazi izwi lami. Uthi ukhuluma noPilato uthi impela ngizele lokho ukuzoba ufakazi weqiniso. Mawufuna incwadi yesambulo uchapter number 1 uzothola lapha ya uJohani uverse number 5 wakhona uthi uJesu he is a faithful witness, ufakazi oqinisileyo ofakaza ngeqiniso likaNkulunkulu. Ngelinye ilanga ke khona umprofeti igama lakhe ekuthiwa uIsaya. Lo mprofeti ekuthiwa uIsaya mawufuna incwadi kaIsaya uchapter number 55 uverse number 4 wakhona uthi ufunda uverse 4 and 5 uthi wona, bheka ngimnike abe ngufakazi kubantu, umholi nomyali kubantu. Bheka uyakubiza izizwe ongazaziyo, nezizwe ebezingakwazi ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho nangenxa yongcwele kaIsrayeli ngokuba ukudumisile. So uma ngabe ke ufunda ivesi la elikhunja khona, then you also discover ukuthi umpostoli noma umprofeti uIsaya uyafakaza ngalo Jesu. Engakafiki ke la ukhuluma indaba yakhe nomsebenzi azofika wenza ukuthi uzofike abe ufakazi wokufakazela iqiniso. Uyena ke uJesu othatha bonke abantu ababuyisele kuNkulunkulu, ngoba the reason ngisho kanjena is because bonke abantu emhlabeni wonke ukuze umuntu asindiswe abuyelane noNkulunkulu indlela uJesu. Ingakho mawubuka indaba noma ubuka anywhere ku social media uzothola ukuthi kunabantu abangafani nami njengoba mina ngumZulu kodwa abakhuluma indaba kaJesu, because indlela eya kuNkulunkulu noma indlela yokubuyisana komuntu noNkulunkulu iyodwa, ingaye lo Jesu. Negazi lakhe lachitheka sihlengwa sonke ngaye uJesu. Asiqhubekeni ke kafushane sengizoqeda. Enye into uJesu ayizelile emhlabeni, uzele ukuzowenza intando kaNkulunkulu. Uma ngabe sikhumbula uAdam noEva bahluleka ukwenza intando kaNkulunkulu, bangamlalela uNkulunkulu, bawele esonweni. So ukuwela kwabo ke esonweni kuwumphumela ukuthi sibizwe ngezoni namhlanje noma sibe izoni. It is because abamlalelanga uNkulunkulu. Ungamlaleli kwabo kuNkulunkulu ikona lokho kwenze ukuthi sibalwe njengabantu abayizoni. So kwase kuphoqelela ukuthi akube khona umuntu ozofika ayenze intando kaNkulunkulu njengoba injalo. Uyena ke lo Jesu esikhuluma ngaye okwazile ukufika ayenze ayiphelelise intando
kaNkulunkulu. Mangabe ufunda incwadi kaJohane uchapter number 6 uverse number 38 kwakhona uthi, asifundeni bazalwane ukuze singakhuluma into esiyithandayo. Uverse number 38 wakhona uthi uJesu, ngikhuluma lokhu engikubonile mina. Okay, ngifunde verse wrong la, sorry. Uncwadi kaJohane uchapter number 6 uverse number 38. Verse number 38 uthi, ngokuba ngehle ezulwini kungeke ngokuba ngenze intando yami kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Now uma sifunda la uyasho uJohane ukuthi uJesu into ayizele emhlabeni akusikhona ukuzowenza intando yakhe kodwa ukuzowenza intando yaloyo omthumileyo. Ngicela sithi ukuphuza amanzi kancane sizobuya manje. Welcome back bazalwane, asiqhubekeni. Now la esikhuluma khona sikwipoint la khona sithi uJesu uzowenza intando kaNkulunkulu emhlabeni, into ayizele uJesu ukuzowenza intando kaNkulunkulu. Kade sifunda uJohane uchapter number 6 uverse number 38 wakhona. Ngicela ukuphinde sifunde kokugcina bese siyadlula kuleli verse. Uthi uJesu, ngokuba ngehle ezulwini kungeke ngokuba ngenze intando yami kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. uJesu uyakubalula nokuyakuveza ukuthi no ngizowenza intando kaBaba, ukuthi ngamagama intando kaBaba ile ukuthi mina ngizoyenza emhlabeni. Le ntando kaBaba ile yahlula uAdam noEva yangenisa isono, kodwa mina ke ngizile ukuzoyenza yonke ngiyiphelelise ukuze ngisichithe isono. Jesu. Now elinye iverse bazalwane esingalibheka uma ngabe futhi ufunda incwadi kaJohane uchapter number 4 uverse number 34 wakhona uthi uJesu wathi kubo, ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo ifeze umsebenzi wakhe. Abafundi bakaJesu lana masikhumbula lesi story kade behambile uJesu ehlangana nowesifazane waseSamaria lapha emfuleni, bamfica uJesu usesebenza abafundi bakhe nako ukudla Nkosi idla. Uthi uJesu kubona, no mina ukudla kwami ukwenza intando kaNkulunkulu. uJesu sifundisa ukuthini futhi nala, ukwenza intando kaNkulunkulu kuyaphilisa, ukwenza intando kaNkulunkulu kuyamgcwalisa aphelele. Noma ngabe kuthiwa ukudla uyanikezwa kodwa into eyifulfillment kuJesu ukuthi enze intando kaNkulunkulu. In general masikhuluma nawe yazi ukuthi umzimba wami ukuze ukwazi ukuthi uphile ngiyakudinga ukudla ukuze ngikwazi ukuthi ngiphile ngisurvive. No Jesu na in order for him to survive ukuthi enze intando kaNkulunkulu, as much as i-resistance ikhona masifunda nje iministry kaJesu yonke, kodwa into ebiphilisa uJesu ukuthi enze intando kaNkulunkulu okuBaba owamthuma ukuthi akeze emhlabeni. Now moving forward bazalwane, siqhubekele phambili kule portion esele. Enye into uJesu ayizele emhlabeni uze ukuzonikela ngempilo yakhe ukuze abaningi basinde. Uze ukuzonikela ngempilo yakhe ukuze abaningi benze njani bazalwane, basinde. Now enye into esitholayo la nesingayiphawula uma ufunda incwadi ngokaMarku uchapter number 10 uverse number 45 wakhona uthi, ngokuba nayo indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Now ngithe mangabe uPaul uthi mangabe ufunda incwadi yabaseRoma I think uRomans chapter number 6 uverse number 23 wakhona, uma ngalenzi iphutha uphambanisa ama references, lithi sikaNkulunkulu inkokhelo yesono ingukufa kodwa kunesipho somusa sikaNkulunkulu esingokuphila okuphakade okutholakala kuKristu Jesu. uJesu ke uzonikelwa ukuze thina siphile. La kade sifunda khona kwincwadi kaMark, la sifunda khona uMark chapter number 10 uverse number 45 uthi indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi.
Ukunikelwa kwempilo kaJesu ikona okwenza ukuthi sisindiswe thina siphiliswe. So ukufa kaJesu kwakuthi nathi siphiliswe. Enye yezinto eziyintando kaNkulunkulu ukuthi uJesu kufanele afe ukuze thina siphile. Now siqhubeke bazalwane, uma ufunda siqhubekele kweningi ipoint ukuthi uJesu wenzelani emhlabeni. Enye into esitholayo, uze uJesu kubiza abaningi abayizoni ebabizela ekuphendukeni. Mhlawumbe singakadluli kulesi sasekuleli point ukuthi uzoyinikela abe inhlawulo ngezono zabaningi noma ukuthi bapheliswe abaningi. Angicela siphinde sibuke elinye ivesi bazalwane, incwadi abaseKorinte, 2 Corinthians abaseKorinte besibili, sifunde uchapter number 5, sifunde uverse number 21. Uverse number 21 lithi uthi-ke, ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Akasazanga isono kodwa wenziwa isoni ngenxa ukuthi kufanele kulungiswe bani? Mina nawe. Inhloso kaJesu nento ebaluleke ngalolu suku ekufanele siyibambe nekufanele siyazi bazalwane, ukuthi uJesu ufike wenzani emhlabeni, yini afike wasenzela yona, yini uJesu afike ayenza, yini ekufanele sibenefite ngayo ngokufika kaJesu, ngoba akakwazi ukuduma uJesu nje abe yi-celebrity singageyini lutho ngayo. uJesu-ke ufike ngenhloso kaNkulunkulu edlula zonke izinto ezikhona eziduswa nezibungazwa abantu emhlabeni. uJesu uze ukuzolungisa indaba yesono esangena phakathi kwethu noNkulunkulu. Siqhubeke bazalwane, uze emhlabeni uJesu ukuzobiza izoni ezibizela ekuthenini izoni maziphenduke. Mangabe sifunda izwi likaNkulunkulu incwadi ngokaMarku uchapter number 2, siyafunda bazalwane uchapter number 2 kaMarku uverse number 17 ufundeka kanje. uJesu ekuzwa lokho wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga nabagulayo, kodwa kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni. Uyabhala uMark la uthi uJesu uzele ukuzobiza abaneyinkinga, abagulayo, uzobiza izoni ezibizela ekuphendukeni. Mangabe futhi ufunda izwi likaNkulunkulu incwadi kaMateyu, sifunde uMateyu chapter number 4, sifunde uverse number 17 wakhona, you also find uJesu la lithi kaNkulunkulu uJesu uthi kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. uJesu uyena umuntu oqala oshumayela indaba ukuthi abantu abaphenduke uma esefikile yena, before abafundi bakhe ababiza ukuthi baqhubeke na very same duty yokuthi abantu ababizelwe ekuphendukeni. Well, namhlanje ke i-message yokuphenduka isi-message engazi ukuthi ayiyona i-message ebalulekile. Baningi abantu abeze emasontweni nabathanda isonto kodwa bengaphendukanga, ngoba esontweni indaba yokuthi abantu abaphenduke nokuthi kunesono esihleze ebantwini uma singaxazululiwe bazolahleka ayisanakiwe kakhulu leyo nto leyo. Isonto seliyindawo nje yobumnandi yokujabula nje ukuthi umuntu mafika wakitazeka waba nama-emotions akhe alapheka ngaleso sikhathi, aphume aphinde abuyele ezweni aqhubeke nento zakhe. Sekuyinto kanjalo namhlanje kulesi sikhathi esiphila kusona, kule dimension yonyaka, njengoba ngishilo ukuthi unyaka 2022 lo futhi esemaphethelweni awo umhla ka-25 December. Isikhathi-ke abantu abaphila kusona, ivangeli esilibona lishungela namhlanje, it's very few abantu abasashumayela ukuthi abantu abaphenduke. It's very few abantu abasashumayela uJesu ukuthi uyena umsindisi. So enye into-ke uJesu ayishumayelayo noma evelayo la ukuthi uJesu ubiza izoni, uyibizela ekuphendukeni. Siqhubekele phambili bazalwane, enye into esiyitholayo la, uzile uJesu ukuzofuna nokusindisa okulahlekile. He came to seek and to save the lost. Uzile ukuzofuna nokusindisa okulahlekile. Uma ngabe ufunda incwadi kaLuka, uLuka uchapter number 19, ufunda uverse number 10 wakhona, asiphinde silifunde futhi ivesi
emabhayibhelini ethu elami nelakho siza ukuthi iyakhuluma into efanayo yini, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Mawukhumbula kahle ekuqaleni kwevideo ngikhulume ngezinto ezilahlekile ezinye zazo uAdam noEva namhlazane bewele esonweni. uJesu ke ufikile ukubuyisela zonke lezi zinto ezasilahlekile. Ingakho ke ukusindiswa kwethu akuphelele emhlabeni. Indaba yensindiso ayipheli nje ukuthi njoba siphila bese siyafa bese kuphela kanjalo. Ayikakapheli bazalwane, sisazohlangana nenkosi, sisazoya kuNkulunkulu ezulwini, sisazoya ezweni uNkulunkulu asibekele nasithembisela lona. Uma ngabe ufuna incwadi esambulo uzothola ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngomhlaba omusha nezulu elisha. Iyona ndawo uNkulunkulu asazosibeka kuyona la uSathane ezobe engasekho khona, la isono sizobe sesingasekho khona, la yonke imisebenzi yobumnyama izobe ingasakho khona. Sekuphelile sekwathiwe nya ngale msebenzi. Asiphindeni futhi bazalwane siphuza amanzi kafishane, sekusele ingxenye yokugcina bese siyathandaza. Inkosi yomusa inibusise. Asiye ku-ad break, siyabuya manje. Amen. Welcome back bazalwane kule last part noma kula segment yale nkonzo. Sikwipoint la elithi uJesu uzosindisa okulahlekile. Now enye into esitholayo ke la umprofethi ekuthiwa uEzekiya wayiprofetha le ndaba. Uma ufunda incwadi kaHezekiya uchapter number 34 ufunda uverse number 16 wakhona uthi, ngiyakufuna ezilahlekileyo ngibuyise ezixoshiweyo, ngibophe ezihluphekile ezibhukileyo, ngiqinise ezigulayo, kepha ezikhulupheleyo nezinamandla ngiyakuzichitha ngizaluse ngokwahlulela. Isaiah la noma uHezekiya askis uyaprofetha ukhuluma indaba yokuthi uJesu njengoba ngithe mina uze ukuzosindisa okulahlekileyo kaNkulunkulu. Sithola izinto eziningi ezimnandi ayibalayo la athi eziphukileyo uzoyiduduza, he will bring us comfort, uzoza ayiluse abuyise ezilahlekileyo. Now ngikuleli point lokuthi uJesu uzosindisa noma he came to seek and save the lost. Enye into uJesu ayizelile ileyo njengoba sikhuluma namhlanje sibungaza lolu suku silibuka njengosuku lokuthi kuthiwa indaba ingoJesu. So indaba ayibe lana ke ngoJesu. Mase siqhubekela phambili sekusele amaphuzu ambalwa bese ngiyaqeda bese siyathandaza namhlanje egameni lika Jesu. Enye into uJesu ayizele emhlabeni ukuzoyichitha nya imisebenzi kaSathane. Uma ke siya kofunda izwi likaNkulunkulu kulama epistles evangeli lika Johani, sifunda first epistle, 1 John, incwadi yokuJohane yokuqala uchapter number 3 uverse number 8 wakhona. Mawufunda uverse number 8 wakhona uthi, owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. uJesu ke enye into ayizele emhlabeni uze ukuzochitha imisebenzi kaSathane. Yonke ke into ethiwa uSathane uJesu uzoqeda ngayo. Khumbula ukuthi ekuqaleni kwendaba yethu sikhulume ngokuthini? Sikhulume ngokuthi ekuqaleni kwendaba yethu uGenesis chapter number 3 uverse number 15 wakhona uthe uNkulunkulu imbewu yowesifazane izoshaya ikhanda lenyoka. Bear that in mind ukuthi uNkulunkulu nansi ke le mbewu akhulume ngayo ezoqeda nya ngemisebenzi kaSathane. Ingakho uma ngabe usukholwa inkosi uJesu, uSathane akakushayisi ngovalo, nemisebenzi yobumnyama yikuthusi, ngoba lo omkholwayo nokusindisile unamandla okumhlula uSathane. Futhi ene abamkholwayo nabamlandelelayo uyabalwela zonke izimpi zabo. So uma ngabe uJesu uphephile, ukuyona ndawo la khona uSathane angabi namandla khona, angakwazi ukwenza lutho khona. Ingakho kubalekile ukuthi uqikelele lolu hambo noKristu, ngoba uma uJesu ukwindawo yokugcina uSathane angadlalela kuyona nangakwazi ukuthi ayilawula. Akakwazi uSathane ukulawula umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Angisho ukuthi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe angeke abe nezingqinamba endleleni,
angeke azabe nazo ama-challenges, kodwa into engisho ukuthi akahlulwa okholwa inkosi uJesu, because usathane wahlulwa inkosi uJesu. uJohane la uthi uJesu weza uzodestroya nokuqeda nya ngemisebenzi kaSathane. Mangabe futhi ufunda incwadi yamaHebheru, sifunde khona amaHebheru, uHebheru chapter number 2 uverse number 14 wakhona. Uverse number 14 kwincwadi yamaHebheru uthi, ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyele igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane. La esifunda khona kwincwadi yamaHebheru lithi zikaNkulunkulu uJesu umchithile uSathane obe namandla okufa. Uyakhumbula ukuthi mangabe ufunda incwadi esambulo uyabhala uJohane uthi uJesu uthi, bheka nginokhiye okwakungokaDavide, uthi ngiphethe ihluthulelo zeHadesi nezokufa. uJesu mangabe efa esiphambanweni, uJesu uyothatha wonke amagunya abekade nawo uSathane okuhlukumeza impilo zabantu noma ukuthomenta noma ukulawula impilo zabantu. Uyawuthatha ukhiye wokufa nowaseHadesi uba sesandleni sakhe. Uma ngabe ukholwa inkosi uJesu, amadimoni noSathane abanawo amandla phezu kwempilo yakho, ngoba uJesu wamhlula wamnqoba uSathane. La sifunda khona kwincwadi yamaHebheru chapter number 2 uverse number 14 usho njalo. Yabo nje i-last part yaleli verse ithi, ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane. So ukufa kaJesu kwamchitha-ke, kwamhlula, kwamnqoba, kwamuthi nya uSathane. Uma futhi siyofunda incwadi kaJohane, uJohane chapter number 10, sifunde uverse number 17 and 18. Ngicela sifunde bazalwane, sesiyaqeda. Incwadi ngokaJohane uchapter number 10 uverse number 17 and 18 ufundeka kanje: ngalokho ubaba uyangithanda, ukuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwumukele kubaba. uJesu ufundisa ukuthini na? uSathane akanamandla phezu kaJesu. uJesu uthatha ukuphila kwakhe yena aphinda akubeke phansi, because uSathane akanawo amandla phezu. Uthi uJesu akekho onamandla okungimuka mina ukuphila kwami. Mina ngikuthatha ngikubeke phansi ngiphinde futhi ngikuthabathe. Ngama amagama lento esifundisa ukuthi uJesu kuphela onamandla okusindisa abantu ekufeni. uJesu kuphela onamandla okusindisa abantu ekufeni. Sesivala bazalwane, ipoint lami lokugcina kulama point akuchaza ukuthi lama point engiwashare la yilezi zinto engizibalulile la uJesu ayizele. Kuningi uJesu akuzele emhlabeni. Lesi sifundiso sivast kakhulu, sibanzi ngendlela eyisimangaliso. Kuningi esingakufunda nosingakwazi nesingakuthola ngoJesu. Enye into ke sengivala bazalwane, uJesu uze ukuzosindisa izoni. Into ezelwe uJesu emhlabeni ukuzosindisa izoni. uPaul uyabhala, ubhalela uTimotheo kwincwadi kaTimotheo oqala, u1 Timothy uchapter number 1 uverse number, sifunde uverse number 15 bazalwane. Mawufunda incwadi kaTimotheo oqala ufunda uverse number 15 wakhona, uthi uPaul, likholekile lelizwi, lifanelwe impela ukwamkelwa, ukuthi uKristu uJesu wezwa ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo. Weza uKristu ezweni ukusindisa izoni mina engingesikhulu kuzo. Sifunda ukuthini ke labazalwane? uPaul la uyakubalula ngokusobala ukuthi nami ngangiyisoni Paul. Phela mangabe sifunda ihistory kaPaul uyathola ukuthi uPaul before abe uPaul wayeUSawuli, and imisebenzi ayeyisebenza ezuSawuli wayiqondana ngqo nabantu abakholwa inkosi uJesu, edestroya bona, emelana nabo. But ngelilanga wathola umusa, wahlangana nenkosi uJesu, amehla akavuleka. Njengoba ngishilo ukuthi uJesu wenzele ukuzofakazela iqiniso, Paul walibona iqiniso, walikholwa,
wahamba ngemsebenzi, wasebenzela inkosi okunguJesu. Naye futhi uPaul uyasho ukuthi nami ngangiyisoni esikhulu, kodwa uJesu wafika ukuzofela izoni zonke. Ingakho ngishilo ngathi manje sengivala uJesu uzile ukuzosindisa izoni. Njengoba ezosindisa izoni nje uJesu, nami bengomunye wabo. Nami-ke ngiyayibala bezalwane, bengiyisoni esibi, benginemisebenzi eminingi emibi engiyenzayo, kodwa ngamhlazana uJesu eshunyayelwa, ngalibona ithuba nami lokusindiswa, ngamkholwa, ngamamkela ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Ingakho ngithe mangiqala indaba yami ngathi ngumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe ngoba ngiyakholwa inkosi uJesu, ngiyakholwa, ngibonile ukuthi ngiyisoni, ngase ngiyakholwa, ngabona ukuthi ngiyamdinga umsindisi, ngamthola uJesu, ngezwa ngoJesu, ngakholwa, ngaphenduka, izono zami wayixolela uJesu. Mangabe futhi ufunda incwadi kaMateyu chapter number 1, sesiconclude indaba yethu. uMateyu chapter number 1 verse number 21 wakhona uthi, asifundeni kancane, ingelosi uGabriel yakhuluma la, ithi uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. La esifunda khona bazalwane sesivala, uyabhala la umpostoli ekuthiwa uMateyu igama lakhe, uyasho ukuthi weMaria uzokhulelwa uzale indodana, uboyiqamba igama layo ukuthi uJesu, ngoba nguyena ozosindisa abantu ezonweni zabo. Imisebenzi uJesu asenzele wona nokuthi awufikele ukuthi azosifela asindise ezonweni zethu. Now imake sibuyela kwindaba, sesisummarize le ndaba ekade siyiqala lapha ya eqaleni, siyathola ukuthi umonakalo wangena ensimini yase-Edeni, wafika umlungisi okunguJesu Kristu, wafike wawulungisa ukuhlukana sasinako, sihlukene noNkulunkulu ngenxa yesono, wafika uJesu wasilungisa. Ingakho uma ngabe uPaul ebhalela uTimotheyu athi ukhona umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Ukhisimusi-ke kufanele ube ngalokho ukuthi uJesu weze emhlabeni wazofela bonke abantu, wazofela zonke izoni ukuze izoni zisindiswe. So mawungabe usindwa, mangabe ukhathele, mangabe unomthwalo uthwele ongazi ukuthi uyawuthula kanjani, ongazi ukuthi lesimo ongene kusona uyophuma kanjani, ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi ikhona indlela yokuphuma, ukuthi ukholwe inkosi uJesu, because uJesu uyawazi umthelela wesono, uyawazi uJesu umgogo wesono, and unayo indlela yokuthi osesonweni aphume kusona uma nje ekholwa inkosi uJesu. Namhlanje-ke sengivala, uNkulunkulu akubusise, ngibonge ngesikhathi sakho senzile ukuthi uyinikeze isikhathi ukuthi ulalele lo myalezo, uhlale nami sifunde lesi sikhathi eside kangaka. uNkulunkulu aze akubusise, uNkulunkulu akugcine, ungathuli, usewazi ngoJesu. Abasezonweni batshele ukhona umthetheleli, ukhona osindisayo, ukhona owehla ngenjongo yokuthi abantu bonke basindiswe, wafike wafa ukuze bangabe besafa bona baye ekulahlweni, bafe basindiswe ngokuthi bakholwe inkosi uJesu. Mangabe ufunda incwadi yabaseRoma uthi uPaul umuntu uyakholwa ngeyakhe inhliziyo, meqeda ukukholwa ngenhliziyo yakhe bese yavuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, kube yikona-ke lokho ukusindiswa. Inkosi yomusa inibusise. uPholoba lo mntwana kaNkulunkulu osindisiwe ebandleni iTrue Vine Bible Church eNtanda. Inkosi yomusa inibusise. Till we meet again on another subject. God bless you as we are going to journey into 2023. God bless you.